Moras dengue ni sintomas no isa halo tratamento. Dengue atau hanisa moras flu no dait lihu si susuk Aedes aegypti nebe infectado ho virus dengue bahira tata ita. Susuk Aedes precisa de bena lihong ituang nebe mos atau halo sai hanisan siranekno. Sintomas moras dengue nia hanisang ulung moras makas, matang fukung moras, larang sai no muta. Ising manas makas ho sintomas serua kaliu hanisan tuirmaine, muskulo norui fukung moras hotu, musu ka fuak mia ia ising kulit. Saida makita tengki halo bahira hetan sintomas moras dengue, konsulta ho medico no halo tuir saida maksira rekomenda. Se medico sira rekomenda atu baixa i hospital, tengki halo tuir. Bahira halo tratamento ho si uma, tengki hemo bebara, konsume hahang na kono ho vitamina no ay murag paracetamol bahira ising manas no ising moras. Tambah la iha tratamento ba moras dengue, mai ita halo tuir medida prevenção hotu atu ne ita livre ho si moras dengue.